Qancha oldu aka? 31 ming bo'ldi, xunajin. 31 ming 200. Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Sizlar men bozor xabar tug'anlar. Bugun tungi воскресенье tug'anlar 24-dekabr. O'zga mol bozoridan tug'anlar. Mol bozor keng tartib ko'rsatamiz. Bozor o'ta qiziq, o'ta ko'p tartibda tug'anlar. Biz sizlarga tartib beramiz. Sizlar bo'lsa bo'lgan shu uyda qaragan barmoqsan tug'anlar. Bizni 15-20 mingda odamlar ko'rdi. 2 ming like bosib kanalga подписаться qilib qattalib qo'yamiz. Anda mesela biz boshladik tug'anlar. Mal qo'y sotish reklama bo'yicha nomer qoldiramiz, qayrilsangizlar bo'ladi. 38 ming bo'ldi shu xunajin. 38 ming bo'ldi. Bo'ldi. Tug'anlar ko'rdingizlar, savdo o'ta yaxshi bo'ldi. Men bu yoqda da bir savdodan keyin so'ra boshlaymiz. Like bosishni unutmaysiz. Erkek to'rpoq. Qancha berding do'st? 43,5 ming berdi tug'anda shu. Ava 45 ga ol degan o'xshaysiz, ha? 45 ga ol degan o'xshaydi. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? To'rpoqlar. 26 mingdan bo'ldi, erkek to'rpoqlar tug'anlar. Biz to'rpoqlardan so'rab kirib ketamiz tug'anlar. Ne oldu? Urgaçı. Qancha so'radasiz do'stim? 24 ming so'm qo'y. Urgaçı to'rpoq tug'anlar. 25 ga ol degan o'xshaydi, ha bular? 25 ga ol dedi. 25 ga ol deb 24 ming berdi tug'anlar, urgaçı to'rpoq. Ava, o oppoq bunajin qancha so'm? Aqchasi. Aqchasi. 55 ming so'm deydi ekan bu bunajin. Ha, yaxshi. Aga qancha so'm deyapsizlar? Men 31 ga bermedim. 31 ga urgaçı tug'anlar. Narg'ini chaka qanchaga berib edingiz? 35 ming so'm deyapti ekan. Qancha berdingiz, brat? 28. Nongo? 28 ming berdi ekan, 35 ming deganiga tug'anlar. 56 подписаться qilib qatda olib turadi. 56 berem deydi. 28 dan berdi tug'anlar. 31 ga berib edim deydi. 56 ga. Hozirgi uchurda shu mana gün bir ko'rgan sayin qiyin ahvolga tushyapman, bosuv qiyin bo'lib o'tadi. Shu ikki tayoq bilan qo'lga kuch keladi, putga kuch keladi, bosuv o'ta qiyin. Ошонун себептери үчүн сиздерде кайрылуу жасап. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди жалпы YouTube тармагынан көрүп аткан көрүүчүлөр. Биз Сузак районунда Абдысалам абабыздын үйүндөбүз. Абабыз көп жылдан бери оор илдетке чалдыгып, ооруп жүрөт туугандар. Ушул кокс артроз деп коет экен, ушул эки жамбаштан жабыркап туугандар. Мына суук түшкөн сайын күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, басуусу начарлап ооруп атат экен туугандар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Men şu sizlerge kayırlığım sebebi 3 жылдан beri şu kök artroz menen orup jatamın. Eki jambашtan bunu tolka ayıktırуу жолдору протез менен гана айыгат экен. Лечение болбойт экен буга. Ошо сиздерге кайрылуу жасап жатканым ошо себептен. Мен колумда бардык нерселерди сатып көрүнбөгөн жерин калган жок. Бишке Ош, Жалбат, Каракочкор, Ошко чейин барып жаттым, болбоду лечение. Ошонун себебинен сиздерге кайрылуу жасап жатамын. Ошон үчүн мага жардам бере турган эч ким жок болуп калды ошо. Азыркы учурда ушу мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, путка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерде кайрылуу жасап атам. Ушу жакшы инсандардан кайрылуу жасап жардам берип коюшуңарды суранам. Ошондой туугандар, абабыздын операциясына азыркы учурда $10.000 каражат керектелүүдө туугандар. Андыктан колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Жамбашка туугандар протез коет экен. Ал протезди койбосо бул буттары баса албай калышы да мүмкүн экен. Андан туугандар колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Урматтуу Россияда иштеген мекендештер, Алла таалам барыңыздардан ыраазы болсун туугандар. Ушул экранда турган Сбербанк номерлерге салсаңыздар болот. Шайрыбек Х деп чыгат. Кыргызстандан ушул М-банктан которсоңуздар болот туугандар. М-банк жок эле кантип котором дегендер болсо, эдин сагылып ушул Кыргызстан номерлерге да салып койсоңуздар болот. Алла таалам жардам бергендердин баарынан ыраазы
аз болсун туугандар. Башка дагы группаларга туугандар жөнөтүп коюңуздар. Бул видеону көбүрөөк адамга таралуусуна өзүңүздөр себепчи болуп калыңыздар. Алла ыраазы болсун. 28 сурап, мынасını 31'ge сұрағанға 29 000 берді туғандар. Ургач. Башта кунажым болуп калгандар туғандар. Биз угандар ауыз лайктарды басып, подписаться унутпайбыз туғандар. 10 000 адамдар көрүп атат бизди. Сода өтө кыздар. Канча бербей атасыз ака? 21 кыз ургачы 21 000 сомго бербей атат экен. Қойсам ака. Барды. 21 000 сом ургачта топ бербей атат туғандар. Парасы 26. Мыналар канча сомдон бербей атасыз? 30 000 сомдон экен туғандар баары. Кем бар? 26 сурап ургачы торпоктор. Байка айтат, бул блогерлерге арзаныраак айтайлы деп атат. О, 25тен берип беребиз. А бирок сен асып отту, сиз 25 деп коесуз. О, 25тен бердим, бермесем. Болду. Анан онанга 26 берип атат. Неге бербей атасыз онда? Сemiz да. Ай. Эркек торпок. Канча берип атасың досун? Канча? 32 дейби? Oldu, жети. 8'ge biraz bittesi. Bundan alalım. Seni görüyorum. Yok. 8 olsa. 28 ba? 28'ge ber deydi. Tuğanlar. 8'ge olsa alalım. 28'ge olsa alalım deydi erkek torpok. Özgün. Yok. Onu bilip etkene gelsin. Mına tuğanlar narından gelgen torpoktor, erkek torpoktor. 15 000'ge satası şol adam torpoktor. Ha surayız. Kançadan aka? Ya sen az kançadan? 30 000 somdan kemi var deydi tuğanlar. Torpak götürür de sıkıntı öyle. Fark var. Kaysına soda oldu. Kança berdi? 19 000 urgaça. 19 000 som berdi şol torpokko tuğanlar. Ул торпоктор канча сомдон? Шунтип айтпайт тугандар, лайк баскыла, бу тартыш кыйын тугандар. Бирөө сөгөт, бирөө айтпайт. Эркекпи? Канча сомдо атасыз? 35 000 сом кеми бар. Нак дыйкан тугандар. Дыйкандар шундай айтат. Абдатарлар кичине пас айтат. Канчага сурады аба? Патологу. Ya patologunu aytın hem sen asını. Şunça bolуп kaldı. 35-31'ge surap tur tuğanlar. Mına tuğanlar. Öte solda katlı boldu. Like'ları basıp turabız tuğanlar. Mına maşinalar görüp turgan. Polni Özbekistan kede sular. Kolub malga. Terip tazılap tuğanlar. Biz öte suray veririz mına dağın. Soda sürgünlerin çekeden turab atabız. Kança bertasın dostum? 27,5 000 berta turgaç torpoko. 28'ge satasız baka. 5 so'm qo'shish kerak ekanda. Ha, 7,5 berib aytadi ekan. Unda 8 ga sotadi ekan buni. O'zga подписаться qilib turadi tug'anda. Buna qaranglar. Aytsam jalg'on bo'lib qoladi. Bari yo'qda suvda tug'anda. Bunda uzoqlarda bozor o'ta qaynayapti tug'anda. Qancha so'mdan akamda? Chetdan ayting. 29,5 mingga ketdi buni. 500ga yarim soat qoldirlashadi oldim. Ha, 29,5 qaldingiz burgacha. Burgaç torpoktor baş xunajınlar. Nargılar kançadan aka? 30'dan kam var. 30'dan kam var. Şu 27'ge satılsa kerak. Ha, arzan şu yerde deydi. Boldu. Uzaklarda tuğanlar. Xunajın ekan ha? 43 berdi aka. Şu жақсысында xunajın ekan tuğanlar. Ha, hazır sağın uylarga ham o'tadi. 43 000 berdi abi. Qancha qoldi dedingiz, brat? Ha? 45 000 ha? 43 000 berdi. Soda бүтүп калыптыр. Кичине түшүп берсе болот экен, а? Тугандарына. Бу 55 000 сом. Мына содасы өтө кызат. Мына тугандар, мына бул жактарда, мына тугандар. Подписаться кылып турабыз. Лайк басып. Бересизби Муханака? Кайсыңа ба берди ата, кайсыңа бербей атат? 53 mingga berib aytadi. Onanın kolunda qarma mınanı mı? 53 000'ge. Hit YouTube'da hit olib tursan. Rostmi? Bazar xabar aka. Yo'q, rostmi? Tozalaqa bormi? Ha? Tozalaqa bormi? Toza bazar xabar aka. To'shni aytaman. Berganda qo'yib sotavermaysizmi? Yo'q aka. Aytib yomon tez chiqaradi. Biz ondan ham tez chiqaramiz aka. O'sha kichkina oz bo'lgan yaxshi bo'ladi. Berib qo'yarsan. 54 qoldi debdir. 53 berdi. Tuğanlar naqtirmaba tartib olayım buni. Mına xunajın tuğanlar. 53 berdi, 54 qoldi. Bazar qaynab o'tadi tuğanlar.
Tuğanlar iki kunacın. Oğuz. Nosu birisi o narı çekide karamayın ekövünü 125 bin aldı o da. 124 kettir. Ava dadıl satat eken sava. Kıyılbay sattınız mı normalde? Mına ule şerigi? Oşon üçün 32 yıl jüremde bazar. Mına o ken. Tuğanlar 124 bin oldu jana көрсөткөнүм. Бул жакта ава. Ава канча бердат? 59 ming so'm berdi ekan shu bo'sqinlarga 60 qoldi oda degan to'g'onlar. Uylarga keldik to'g'onlar. Qattallab like bosib turamiz. Allah balasi men qancha so'm aka? Ha? 70 to'da. 70 to'da. Qanchanchi balasi ekan? Ha? Birinchi balasi. Qancha litr suti bor do'st? To'g'onlar 70 ming o'tadi ekan. Hozir negizli to'g'onlar sani yoz. Uylar bilasizlar, yanvar fevralda sani qo'yib. Bo'lishuncha izlab tartamiz, sizlar patchasi o'ltiramiz. Bo'lishuncha to'g'onlar. Nima o yerda shved uy chiqib turdi, ham biri balasi bilan. Do'st, qancha so'm bo'l aqchasi? Ha? 140. Balasi erkak urg'ach. Urg'achi balasi 140. Qanchanchi balasi? 4-chi, 5-chi. 4-chi. Patolog qancha turadi elda? Qancha litr suti bor buni? 10 bar o'xshaydi? 140 ming deydi onlar. Ulan targ'il. Ukam qancha so'mda o'tasizlar? 120 kam bor. 120 kam bor. Qanchanchi balasi? Balasi qanchanchi? Ikkinchi balasi 120 kam bor deydi. Mana jelinderi, balasi erkak tepmaymi? Bo'ldi. 10 litr sutni beradi. Ne tevediga. Suti bor deydi. Bo'ldi. Ova bo'ldi uka. Keyingisi. Aka qancha so'mda o'tasiz bu yana balani? 110 ming so'm. Bozor qancha so'radi aka? Patolog. 95 ming so'm bo'lsa turibdi. To'g'onlar soni.